Kiram tang arkoi ni phai hiniar ni adaba por Khatkhati Raikom sai khi pen Bokajan subdivision angkang Khatkhati SBI Check Gate along kiton kilang apor hut ke ongdung cannabis mate bhang kinep konlong. Birta kilong tingke kiton kilang apor hut ihuma truck registration number PB13AR9275 Dimapur anat pen Bokajan anat ke pangno truck aphan kiritarli pedodun si kadukavi lin nirap Gram Pharo Troxy Abhang Plastic Pen Trakalo ke Patu Joy Raki amar Long Ponlo Labang Solong Banghini Bangpu Srimjit Singh Bhajan Singh Asopo Arong Ludhiana Punjab Lapen Balbendra Singh Major Singh Asopo Labanghini Atumaphan Raikom Saiki Atum Nep Ingnang Poncheklo Bokajan tenanan tirang karbing long life.